Nonje kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza kandi mbaha ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru aho tugiye kugaruka kuri amwe makuru avuzwe mu nyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye kuri uyu wa kane tariki ya 20 z'ukwa gatatu kwa 2025. Ubufaransa bwemeje ko bwabaye intandaro y'ibihano abasirikare b'u Rwanda baherutse gufatirwa n'ubumwe bw'Uburayi. Uhoza ari vice president w'u Burundi yanyomoje Ndayishimiye washinje u Rwanda guteza amacakubiri. Ibigega u Rwanda rufite kuri ubu byazigama ibikomoka kuri peteroli byakoreshwa ukwezi kumwe gusa. Amakuru avuga mu turere ikayonza yishe umushumba we amuziza kwiriza inkubusa. Ikinshasa abasirikare barinda President Tshisekedi barasanye n'abapolisi. Naho muri Ethiopia abitwaje intwaro bashimusa abarenga 50 bagendaga muri bisi. Muri Sudani ingabo za leta ziravuga ko zenda kwambura RSF ingoro ya President. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika ho umucamanza yatambamiye ihagarikwa rya USAID. Ni mu gihe Donald Trump yaciye amarenga ko ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu. Ikaze muri aya makuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo tuyahere ku butabera bw'Ubufaransa bwahinduye umunsi wo gusuzuma dosiye ya Habyarimana. Ubugenzacyaha bwo mu rukiko rw'ubujurire rw'Ipari mu Bufaransa bwahinduye umunsi wo gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bujyanye n'impinduka mu ikurikiranwa ry'umugore wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda Madame Agathe Habyarimana Kanziga. Ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba ryasabye ko hakorwa iperereza ryisumbuye ku ruhare Kanziga akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Irikurikije iperereza ryabanje iri shami rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba ryagaragaje ko ryakozwe ku bikorwa bike risaba ko humvwa batanga buhamya benshi agakorwa iperereza no ku bindi bikorwa. Maître Richard Gisagara yasobanuye ko ubutabera bw'Ubufaransa bwari bwarakurikiranye kuri Kanziga ibyaha byakozwe guhera ku itariki ya 7 z'ukwa 4 mu 1994 mu gihe bizwi ko ingabo z'Ubufaransa zamukuye mu Rwanda ku itariki ya 9 z'ukwa 4 mu 1994. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba icyo risaba ari uko Kanziga yakorwaho iperereza ku byaha byakozwe kuva ku itariki ya 2 z'ukwa 3 muri 1994. Maître Gisagara yatangaje ko ubushinjacyaha busaba ko mu byo Kanziga akurikiranwaho hongerwamo icyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside gituma umuntu wagize uruhare ruziguye mu byaha nawe akurikiranwa. Byari biteganyijwe ko ubusabe bw'ubushinjacyaha busuzumwa ku itariki ya 19 z'uku kwezi mu muhezo, gusa Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko butasuzumwe bitewe nuko zimwe mu nyandiko zasabwe n'urukiko rw'ubujurire zitaraboneka. Urukiko rwimuriye isuzuma ry'ubusabe bw'ubushinjacyaha ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka nk'uko iki gitangazamakuru cyabisobanuye. Mu 2007 nibwo leta y'u Rwanda yashyiriyeho Kanziga impapuro zo kumuta muri yombi rumukurikiranye ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu, ariko ubutabera bw'Ubufaransa bwanze kumwohereza bunahagarika iperereza bwamukoragaho. Umuryango uharanira kugeza mu butabera bagize uruhare muri jenoside bahungiye mu Bufaransa CPCR ugaragaza ko Kanziga yahaye inkunga radio RTLM yari umuyoboro w'imvugo z'urwango zibasira abatutsi. CPCR kandi isobanura ko Kanziga wari umwe mu bagize akazu yagize uruhare mu gutegura intonde z'abatutsi bakomeye bagombaga kwicwa mu gihe cya jenoside. Naho Ubufaransa bwemeje ko bwabaye intandaro y'ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda baherutse gufatirwa n'ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwemeje ko bwo n'Ububirigi aribo babaye intandaro y'ibihano umuryango umwe bw'Uburayi uheruka gufatira abasirikare b'u Rwanda na M23, byemejwe na ambasaderi w'Ubufaransa Kinshasa Remy Maréchal ubwo kuri uyu wa kane tariki ya 20 Werurwe hizizwaga umunsi mpuzamahanga wa Francophonie. Uyu yavuze ko kuwa mbere ushize abantu ku giti cyabo bafatiwe ibihano bikaba byarasabwe mu buryo buhuriweho n'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umuryango umwe bw'Uburayi watangaje ko wafatiye ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda barimo Major General Karusisi Ruki wahoze ari umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe, Major General Eugene Nkubito usanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya 3 y'ingabo z'u Rwanda na Brigadier General Muhizi Pascal uyobora diviziyo ya 2. Aba basirikare bashinjwe kuba ingabo bahoze bayobora cyangwa bayobora zaroherejwe kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo umuryango umwe bw'Uburayi uvuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo ndetse no guteza amakimbirane yitwaje intwaro n'umutekano muke. Uyu muryango kandi ubashinja gukorera muri Kongo ibyaha bigize guhonyora uburenganzira bwa muntu birimo ibihano rusange bikomeye ngo byatanzwe na M23. Ku ruhande rw'uyu mutwe hahanwe abarimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe, Colonel John Imani Nzenzu ukuriye ubutasi muri uyu mutwe, Jean Bosco Nzabonimana Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro, Desire Rukomera ushinjwa kuba kuriye recruitment muri M23 na Bahati Erasto usanzwe ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibihano u Rwanda ruheruka gufatirwa byatumye ruca umubano ushingiye kuri diplomasi n'Ububirigi rushinja kubogamira kuri Kongo Kinshasa, nyamara bufite uruhare mu makimbirane amaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu yandi makuru avugwa hano mu Rwanda, General Muhoozi Kainerugaba ari mu Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi yaramaze igihe yateguje. General Muhoozi yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali ku mugoroba kuri uyu wa kane, akaba yakiriwe na mugenzi we General Mubaraka Muganga uyobora ingabo z'u Rwanda. Mu kwezi kwa 2025 nibwo General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ateganya kugira uruzinduko mu Rwanda. Icyo gihe yagize ati: "Nzajya gusura igihugu cyanjye cy'u Rwanda, igihugu cy'abacwezi." Yakomeje agira ati: "Namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda ko vuba nzasura abasirikare bacu muri RDF. Nyuma yaho CDS y'u Rwanda azasura abasirikare be muri UPDF. Uganda n'u Rwanda n'umwe iteka."
Muri gahunda y'uruzinduko rw'uyu musirikare arimo kuganira n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi ndetse n'umutekano wo mu karere. General Moses Kainerugaba yaherukaga mu Rwanda mu buryo buzwi mu kwezi kwa munani kwa 2024. Icyo gihe yari yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame. Uwahoze ari Vice Perezida w'u Burundi we yanyomoje Perezida Evariste Ndayishimiye washinje u Rwanda guteza amacakubiri. Frederic Bamvuginyumvira wabaye Vice Perezida w'u Burundi kuva mu 1998 kugeza 2001 yagaragaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshye ubwo yavugaga ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'amacakubiri ashingiye ku moko yabaye hagati y'abarundi. Perezida Ndayishimiye ubwo ari mu iteraniro mu itorero Vision de Jésus Christ ku itariki ya 16 z'uku kwezi yavuze ko u Rwanda ari ntandaro y'amacakubiri ashingiye ku moko mu Burundi kuva mu 1959 no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1996. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe Bamvuginyumvira yasobanuye ko ivangura, urwango n'ubwicanyi bushingiye ku moko byabaye mu karere byatewe n'abazungu b'abakoloni, abigereranya n'uburozi bunyanyagije, ariko abanyarwanda, abarundi n'abanyekongo ntibashobore kubutahura. Bamvuginyumvira yagize ati nibaza ko yabivuze uko bitari, kuko urebye amateka y'u Burundi, u Rwanda na Kongo ikintu duhuza na amagorwa twagiye tugira ahanini biturutse ku moko, ariko ayo moko nayo twayasobanuriwe n'abazungu ko atari bo bamaze kugenda ntitwabonye uburozi bw'amoko badusigiye. Mu gushimangira ko umwiryane hagati y'amoko wabibwe n'abakoloni b'Ababiligi, Bamvuginyumvira agaragaje ko mu karere iki kibazo kiri mu bihugu bitatu gusa byakolonijwe n'Ububirigi, ahandi nko muri Tanzania ho haratekanye. Aturebye icyo dusangira muri ibyo bihugu bitatu ni ukuba twarategetswe, twarakolonijwe n'Ababiligi, kuko ntako wasobanura ko mu karere kamwe ari ibihugu bitatu gusa bigira impunzi. Bamvuginyumvira agaragaza ko kugira ngo ikibazo cy'impunzi z'ibi bihugu bitatu gikemuke, u Burundi, u Rwanda na Kongo bikwiye guhurira mu nama rukokoma bikagirana ibiganiro ku buryo byazicyura. Imbere y'abakristo b'iri torero riyoborwa na Pasteur Isidore Mbayahaga, Perezida Ndayishimiye yahakanye umugambi wo kurimbura abatutsi bivugwa ko afatanyije na FDLR na leta ya Kongo. Bamvuginyumvira yagaragaje ko bamwe mu bari mu butegetsi bw'u Burundi bakorana na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi ko bafitanye umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Ndayishimiye afite ishyaka bamo CNDD FDD mu bategetsi bari kumwe byerekanwe ko harimo abakorana na FDLR bahungiye muri Kongo kugira ngo babafashe, bahana intwaro, abandi bagatangaza zahabu kugira ngo babafashe basubire iwabo mu Rwanda. Ibyo biranditswe henshi ko hari ubwo Rwanda n'ingabo z'u Burundi ko bajya gushakira ibiribwa mu bice byo muri iki gihugu birimo komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta byamoko biri mu Burundi, ariko Bamvuginyumvira agaragaza ko nubwo uyu mukuru w'igihugu avuga ibi, ubutegetsi bwe bugendera ku byamoko mu bwihisho bugerageza guca intege abarundi b'abatutsi. Yagaragaje ko ubwo leta y'u Burundi yafungaga imipaka y'iki gihugu n'u Rwanda mu kwa mbere 2024 yahanaga abarundi, asobanura ko nta gihugu gishobora kungukira mu izamba ry'umubano, bityo ko bikwiye gukomeza ibiganiro kugira ngo bikemure aya makimbirane. Mbere yuko Ndayishimiye avuga aya magambo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari yatangajwe ibihugu byombi bikomeje ibiganiro kandi ko biri mu nzira nziza yo gukemura aya makimbirane. Minisitiri Nduhungirehe yatanze ubutumwa nyuma y'intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'ubutasi zihuriye mu biganiro inshuro ebyiri byabereye mu bihugu byombi. Ibigega u Rwanda rufite kuri ubu byazigama ibikomoka kuri peteroli byakoreshwa ukwezi kumwe gusa. Ibigega byo kuzigama ibikomoka kuri peteroli u Rwanda rufite kuri ubu bifite ubushobozi bwo kuzigama ibikomoka kuri peteroli byakoreshwa mu kwezi kumwe gusa bingana na litiro miliyoni 66.4. Ikibazo cy'ubushobozi bukeya bwo kuzigama ibikomoka kuri peteroli ahanini giterwa n'ububiko cyangwa ibigega bidahagije, nk'uko bikubiye mu mushinga w'itegeko rihindura itegeko rishyira amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli riri gusuzumwa n'abadepite. Nkuko bigaragara muri uyu mushinga w'itegeko, leta ifite intego yo kongera ubu bushobozi bukagera kuri litiro miliyoni 334 zishobora gukoreshwa mu gihe cy'amezi 3. Umushinga w'itegeko rihindura irya 2015 rishyiraho amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli ugamije gutera inkunga ibikorwa byo kwagura ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda. Mu ngingo ya mbere yaryo, igipimo cy'amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli cyarazamuwe kivanwa ku mafaranga 32.73 gishyirwa ku mafaranga 50 kuri litiro. Biteganyijwe ko izi mpinduka zizagira ingaruka nkeya ku biciro bya lisansi na mazutu, aho biziyongera amafaranga 18 gusa kuri litiro, mu gihe kandi izi mpinduka zizatuma haboneka amafaranga y'inyongera angana na miliyari 5 na miliyoni 200 buri mwaka. Izi ngaruka zishobora kuzarangira mu gihe ibiciro bya peteroli ku isi bikomeje kugabanuka. Mu makuru avuga mu turere, Ikayonza yishe umushumba we amuziza kwiriza ubusa inka. Umugabo w'imyaka 37 usanzwe ari umworozi mu karere ka Kayonza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukubita umushumba we inkoni mu mutwe akamwica amuziza ko yirije inkubusa atazishakiye ubwatsi. Byabaye ku mugoroba ku wa gatatu mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Juru mu murenge wa Gahini y'akarere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini Murekezi Claude yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uwo mugabo yakubise umushumba w'imyaka 53 inkoni zo mu mutwe nyuma yo kumushinja kwiriza inka ze ubusa. Ati ni umugabo w'umworozi wakubise umushumba we kubera ko yasanze inka ze zabwiriwe, uwo mushumba akirirwa mu kabari bituma inka ze zirirwa ubusa. Yamukubise inkoni mu bice by'umutwe bituma ava amaraso menshi biza kumuviramo gupfa. Gitifu Murekezi yakomeje avuga ko uwo mugabo yahise atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, kuri bakaba yanamaze gushyikira
gushyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo akorerwe dosiye. Yavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma. Uyu muyobozi yasabye abaturage kumva ko umuntu wese afite igitinyiro nta muntu ukwiriye gutesha undi agaciro kugeza ubwo hari umwambura ubuzima abugereranya no kubwirirwa kw'inka ze. Kugeza ubu uyu mworozi afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Rukara. Naho mu karere ka Rutsiro bagera ku gihe cyo gufata indangamuntu batarandikwa mu irangamimerere. Bamwe mu rubyiruko rwo mu kagari ka Kirwa mu murenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro babangamiwe no kuba bagera mu gihe cyo gufata indangamuntu bagatungurwa nuko batanditse mu bitabo by'irangamimerere. Mu kagari ka Kirwa abasore n'inkumi benshi batarandikwa mu bitabo by'irangamimerere barahari, aho bamwe barengeje n'imyaka yo gufata indangamuntu. Gisubizo y'imyaka 17 mu mudugudu wa Buhongora akaba yiga mu mwaka wa 2 wayisumbuye muri groupe scolaire Buhongora avuga ko yagiye kwifotoza ngo zahabwe indangamuntu agasanga atanditse. Ati nari nzi ko iwacu banyandikishije ariko naraje bambwira ko ntanditse. Bambwiye kujya kuzana indangamuntu z'ababyeyi n'ifishi yo kwa muganga aho navukiye. Kubera ko umurenge uri kure ubu ndibaza igihe nzasubirirayo. Maniraguhaneyira w'imyaka 18 nawe avuga ko basanze atanditse ariko akaba yarazi ko iwabo bamwandikishije kuko yabonye ku ishuri bamwandika nta kindi bamubajije agira ngo n'ahandi hose aranditse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda Mukamana Jeannette nawe yemeza ko abatuye muri kariya kagari bagorwa no kubona serivisi z'irangamimerere, izo gushyingirwa ndetse n'izindi. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel avuga ko uretse serivisi z'irangamimerere abatuye mu kagari ka Kirwa banagorwa no kubona izindi serivisi za leta. Ati ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge twateguye iki gikorwa cyo kwegereza izi serivisi aba baturage bigaragara ko batazibona uko bikwiye kubera kuba kure aho zitangirwa. Mu gufasha abo baturage ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwiyemeje kugira gahunda ihoraho yo kwegera aba baturage kugira ngo abatanditswe mu irangamimerere bandikwe ndetse n'abandi bafite ibibazo bikemurwe bitabasabye gusiragira. Naho CG Murenzi yerekanye uko ubumwe bw'abanyarwanda bwabafashije gutsinda inyeshyamba za FLN. Komiseri mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora CG Evariste Murenzi wari umuyobozi w'ingabo muri diviziyo ikorera mu karere ka Nyamasheke ubwo inyeshyamba za FLN zinjiraga mu gihugu yavuze ko ubumwe bw'abanyarwanda buri mu byatumye zikubitwa inshuro. Hagati ya 2018 na 2021 inyeshyamba z'umutwe wa MRCD FLN zagabye udutero ushuma mu turere dukora ku ishyamba rya Nyungwe turimo Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Iburengerazuba na Nyaruguru na Nyamagabe two mu majyepfo. Muri izi nyeshyamba harimo izavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zambukira mu kiyaga cya Kivu zigera mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kirimbi zerekeza mu ishyamba rya Nyungwe. Ubwo CG Murenzi yaganirizaga abagororwa bahamijwe ibyaha bya jenoside bitegura gutaha yababwiye ko ubwo izi nyeshyamba zinjiraga mu karere ka Nyamasheke yari umuyobozi wa brigade ya 511 ikorera mu karere ka Nyamasheke. Ati afande yari yanyohereje ku ikosi ariko abaturage baka karere banyohererezaga amakuru bambwira ngo afande bageze aha, nanjye ngaha amakuru abari aho biri kubera bagatoragura. Naje ikosi nyisoje umwanzi wari waje icyo gihe sinzi niba yaragize n'usubirayo ngo atange iyo nkuru. Magingo aya izi nyeshyamba zaratsinzwe mu ishyamba rya Nyungwe hari umutekano usesuye. CG Murenzi yavuze ko ibyo aba baturage bakoze ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ubudaheranwa biranga abanyarwanda. Yabwiye abagororwa bari Nyamasheke ahanyuzwa bahamijwe ibyaha bya jenoside basigaje igihe gito kugira ngo basubire mu miryango yabo ku Rwanda rurinzwe mu buryo badakeka. Ati mwebwe muri hano ntabwo mubizi ukuntu igihugu kidadiye ku mutekano kubera ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo gihe rwose igikorwa cyo gutoragura abacengezi bari bibeshye ko baje guhungabanya umutekano w'iki gihugu cyaroroshye cyane kubera uruhare rw'abaturage baka karere. Komiseri mukuru wa RCS yakomeje abwira aba bagororwa ati reka mbaho urundi rugero rutari kure. Ejo bundi mu murenge wa Mahembe uwakoze jenoside yaje kuhihisha atazi ubumwe bw'abaturage ba Nyamasheke. Abaturage ba Nyamasheke baravuga bati ntibishoboka, baramutanga ubarafunze. CG Murenzi ashima gahunda yatangijwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yo kubigisha umwe n'ubudaheranwa, akavuga ko izafasha abagororwa bahamijwe ibyaha bya jenoside bagiye kurangiza ibihano bagasubira mu miryango yabo barahindutse, abanyarwanda bakababonamo andi maboko aje kubafasha kurinda umutekano w'igihugu. Kuri ubu mu magororero atandukanye yo mu Rwanda hasigayemo abahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bagera ku 17, abandi bose barangije ibihano basubiye mu miryango yabo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda Kinshasa abasirikare barinda perezida barasanye n'abapolisi. Abasirikare mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bayobozi bakuru barasanye n'abapolisi mu mujyi wa Kinshasa. Uku kurasana kwabereye mu karere ka Kalamu nkuko byasobanuwe na meya wako Charles Luboya mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi. Meya Luboya yasobanuye ko abasirikare bo muri Garde Républicaine bateye station ya polisi y'Amatonge kubera impamvu itamenyekanye, abapolisi barabitambika batangira kurasana. Muri uku kurasana isasu ryafashe umuturage uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko riramwica. Umurambo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Mabanga Yolo. Meya Luboya yatangaje ko atangiye iperereza kugira ngo amenyekane intandaro y'uku kurasana. Naho leta ya Angola yatangaje ko yatunguwe no kubona ba Perezida Tshisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Doha. Byatangajwe kuri uyu wa kane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Ambasaderi Tete Antonio. Tete Antonio yavuze ko batunguwe cyane n'uri ya muhuro mu by'ukuri wabaye ku munsi nyirizina Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yohereje intumwa i Rwanda zo guhura na M23.
Rwanda ariko ivuga ko imbaraga zose zakoreshwa mu gukemura ikibazo izishyigikiye, gusa igashimangira ko ibibazo bya Afurika bikwiye gukemurwa n'abanyafurika ubwabo. Perezida Kagame yahuye na Tshisekedi mu gihe kuva umwuka waba mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, Angola yagerageje kubahuza ariko bikananirana. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bahuriye Doha muri Qatar ku buhuza bw'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Aba bakuru b'ibihugu bavuye muri Qatar bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa no guhagarika imirwano nta yandi mananiza nk'uko byemejwe mu nama ziheruka. Bombi kandi bemeranyije kugukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Perezida Kagame na Tshisekedi kandi bashimiye Emiri wa Qatar ku biganiro byiza, bavuga ko byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro Kongo n'akarere muri rusange. Perezida Tshisekedi we yagaragaje ko ateze amakiriro ku masezerano yemereye Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagaragaje ko ateze amakiriro ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongo ifite amabuye y'agaciro ka miliyari 24 z'amadolari y'Amerika, nicyo gihugu gifite menshi ku isi nubwo abanyekongo bo barushaho gukena. Mu gihe Tshisekedi akomeje gutsindwa urugamba rwo guteza imbere abanyekongo, umutwe twaje intwaro M23 ukomeje kwambura ingabo z'icyo gihugu ibice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Uyu mukuru w'igihugu ashinja u Rwanda gufasha M23 ari nayo turufu yitwaza mu gusaba ibihugu nka Amerika kurufatira ibihano hamwe n'uyu mutwe w'abanyekongo barwanira bene wabo bakomeje gutotezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro na Fox News, Perezida Tshisekedi yatangaje ko Kongo yifuza kugirana na Amerika ubufatanye ashingiye ku ruhare rukomeye igira mu mibereho y'isi. Ati dutekereza ko Leta Zunze za Amerika dushingiye ku ruhare n'ijambo ifite ku isi ari umufatanyabikorwa w'ingenzi dukwiye kugira, kandi twishimiye cyane kubona ko ku butegetsi bwa Trump ibintu biri kwihuta cyane ku mpande zombi. Ati dushaka gucukura aya mabuye y'agaciro ariko no kuyatunganya kuko azarema imirimo myinshi, kandi dushaka ubufatanye buzaha ibihugu byombi umutekano n'amahoro birambye. Perezida Tshisekedi abajijwe uko aya masezerano azafasha mu kurinda umutekano wa Kongo, yasobanuye ko yifuza ko Amerika yazubaka ubushobozi bw'ingabo za Kongo kandi ko Amerika ishobora gushyira igitutu ku mitwe twaje intwaro. Ati twakubaka ubushobozi bw'ingabo zacu n'inzego z'umutekano, kandi ntekereza ko Amerika ifite ubushobozi bwo gukoresha igitutu cyayo no gutanga ibihano kugira ngo imitwe twaje intwaro iri muri Kongo igenzurwe. Yabajijwe inyungu abanyamerika bazabona muri aya masezerano, asobanura ko ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye byo muri Amerika bizifashisha aya mabuye mu gukora ibikoresho bifite ubwiza bwisumbuyeho. Perezida wa Kongo yasobanuye ko igihugu cyabo cyagize ibyago nyuma yo kwakira FDLR, impunzi z'abanyarwanda, ari byo ashingiraho asaba umuryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Mu gihugu cya Ethiopia ho abitwaje intwaro bashimusa abarenga 50 bagendaga muri bisi. Abagabo bitwaje intwaro bashimusa abantu babarirwa muri 50 bari muri bisi yavaga ya Addis Abeba yerekeza mu mujyi wa Debre Marcos. Agace ka Aridoro bashimutiwemo kigeze no gushimutirwamo abanyeshuri 100 ba kaminuza bavaga iwabo batashye. Mbere yo gushimuta bamwe, habanje imirwano hagati yabo barwanyi n'abashinzwe umutekano bo mu gace ka Oromia. Abarokotse iki gitero n'abatuye muri aka gace bashinje inyeshyamba zo mu mutwe wa Oromia Liberation Army ko arizo zashimusa abaturage ariko zibitera utwatsi. BBC yanditse ko ari bisi zirenze imwe zagabweho igitero, haba imirwano yaguyemo umuntu umwe mu gihe abarenga 50 bashimuswe. Umutwe wa Oromia Liberation Army uvuga ko urwanira ubwoko bw'aba Oromo, mu gihe guverinoma ya Ethiopia yo ifatiye umutwe nk'uwitera bwoba. Muri Sudani ho ingabo za leta ziravuga ko zenda kwambura RSF ingoro ya perezida. Kuri uyu wa kane televiziyo ya leta ya Sudani yavuze ko ingabo ziri hafi kwigarurira ingoro ya perezida Khartoum ziyambura ingabo z'umutwe wa Rapid Support Forces. Ibyo bikaba bigaragaza impinduka zikomeye mu ntambara imaze imyaka 2 mu gihugu. Umunsi w'ejo kuwa gatatu imirwano ikomeye yadutse hafi y'ingoro ahumvikanye iturika ry'ibisasu ndetse n'igitero cy'indege ingabo zagabye hagati muri Khartoum, nkuko abatangabuhamya babibwiye Reuters. Nyuma y'imyaka hafi 2 y'intambara, RSF igenzura igice kinini cy'uburengerazuba bwa Sudani hamwe n'uduce tumwe tw'umurwa mukuru Khartoum, ariko yagiye itakaza cyane muri Sudani rwagati. Iyi ntambara yateye icy'umuryango w'abibumbye wita ikibazo gikomeye cy'ubutabazi ku isi, aho RSF ndetse n'ingabo za leta bashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri Leta Zunze za Amerika, umucamanza yatambamiye ihagarikwa rya USAID. Umucamanza wa leta yatambamiye ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump mu mugambi wabwo wo gukinga ikigo gitera inkunga iterambere mpuzamahanga USAID. Mu rubanza, umucamanza Theodore Chuang yavuze ko ibirimo gukorwa n'ibiro biyobowe n'umwambari wa Trump Elon Musk byo gufunga USAID binyuranyije nta kabuza n'itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika mu buryo bwinshi. Chuang yategetse ibiro bya Musk gusubizaho uburyo bwo kugera kuri mudasobwa za USAID na gahunda zo kwishyura abakozi harimo n'abashyizwe mu kiruhuko. Umucamanza kandi yemeje ko iyirukanwa ry'abakozi ba USAID rigomba guhagarara, ariko ntiyategetse ko abashyizwe mu kiruhuko bagarurwa mu kazi. Iki cyemezo cyafatiwe mu rubanza rwazanywe imbere y'abacamanza mu izina ry'abakozi 26 ba USAID batavuzwe amazina, batanze ikirego bavuga ko ibyo Elon Musk arimo ari ubuhubutsi bwuzuye ubugome mu gusenya imirimo ya guverinoma ya Amerika. Umuvugizi wa White House Anna Kelly yanenze iki cyemezo, atabacamanza ba log barimo kuyobya abaturage ba Amerika babinyuje mu gushaka kubuza Perezida Trump gushyira mu bikorwa gahunda ze. Kelly akomeza avuga ko icyo cyemezo ari nko gukuramo inda ku butabera, ndetse avuga ko bazakijuririra. Iki cyemezo nicyo giheruka mu rugamba rw'amategeko rugeretse n'ubuyobozi bwa Trump.
kuwa mbere nabwo undi mucamanza wa leta yategetse ihagarikwa ryo kwirukana abo Trump yita abagizi ba nabi b'Abanyavenezuela. Muri Leta Zunze za Amerika kandi haciwe amarenga ko Donald Trump ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu. Steve Bannon wabaye mu butegetsi bwa Perezida Donald Trump muri manda ya mbere yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka ngo uyu mukuru w'igihugu aziyamamarize manda ya gatatu mu 2028 nubwo itegeko nshinga rya Amerika ryemera manda ebyiri kuri buri perezida. Amavugurura 22 yakozwe ku itegeko nshinga rya Amerika mu 1951 ategeka ko nta perezida wa Amerika urenza manda ebyiri ku butegetsi. Steve Bannon ushyigikiye bikomeye Trump yavuze ko umuyobozi nkawe aboneka gake mu kinyejana bityo ko bifuza ko yaziyamamaza mu 2028. Atubu turamufite arakomeye kandi ndamushyigikiye bikomeye, ndashaka kuzongera kumubona mu 2028. Abajijwe uko azarenga ku itegeko nshinga rya Amerika gahatanira manda ya gatatu yagize ati turi kubyitaho, ndizera ko hazaba hari uburyo bwinshi ubwo tuzareba icyo umubare ntarengwa wa manda bivuze. Steve Bannon yahamije ko bahanganye n'ibintu byinshi birenze icyo kuvuga uburyo Trump yakwemererwa kwiyamamaza mu 2028 ndetse ko atari umwanya wo kubivugaho mu ruhame. Mu kwezi kwa mbere 2025 Perezida Trump yabwiye abamushyigikiye muri Nevada ko byaba ari ibyishimo bikomeye ayoboye Amerika inshuro ebyiri, eshatu cyangwa enye. Mu minsi ishize Andy Ogles umurepublikani mu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika nawe yatanze igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga rya Amerika rikemerera umuntu wayoboye manda ebyiri zitikurikiranyije kongera kuyobora iya gatatu. Aha yavugaga Donald Trump. Inkora Donald Trump ushaka guhindura itegeko rya Leta Zunze za Amerika kugira ngo yiyamamarize indi manda niyo dusoreje hamwe amakuru yavuzwe none mu nyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ndabashimiye ko mwari muyakurikiye, ndabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Mugira amahoro.